kuri TFZ Rwanda, aho tugiye kongera kurebera hamwe uburyo dushobora gukonvatinga kuva muri hexadecimal tujya muri decimal. Ubwo duherutse twarebye uburyo ushobora gukonvatinga numbers uvuye muri decimal ujya muri binary cyangwa se binary ujya muri decimal. So ubu ngubu ntabwo turi bwongere gusubiramo decimal, ahubwo turareba uburyo ushobora kuva muri hexadecimal ujya muri decimal. Kugira ngo usobanukire byimbitse ku byerekeranye na decimal, urareba video iherutse. Ni ukuvuga ngo nk'uko twavuze nk'uko twavuze mu bushize ko decimal ari base 10, ubu ngubu noneho hexadecimal yo ni base 16. Ni ukuvuga ngo ni base 16 gute? Ufashe ya mibare ya mibare 10 ya decimal, ubwo iyo mibare 10 ni ukuva kuva hano kuri 0 kugera kuri 9, ubwo baze n'imibare 10, ubwo niyo base 10. Ni ukuvuga ngo iyo base 10 kuva kuri 0 kugera kuri 9 n'ubundi muri hexadecimal n'ubundi birangana. Urabona ko n'ubundi naho ni 9, hose iragenda igaruka. Gusa aho ihindukirira rero base 16, ni ukuvuga ngo urabona ko hahita hiyongeraho kuva kuri alphabetic letter A kugera kuri F. Ni ukuvuga ngo ugiye kubara ni imibare 5 uko ingana gutya kose. Ni 5, 1, 2, 3, ni 6, yes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then wahera hano ubara 1, 2, 3 kugera ku 9, ubwo iraba ari 10, ubwo iraba ari 10, ubwo ni base 10, then wakongeraho zino nyuguti esheshatu, niho ihita ibera iki? Niho ihita iba base 16. Noneho muri base 16 rero hiyongereyeho uyu mubare A, uhita hiyongeraho uyu mubare A muri hexadecimal ukaba ungana na 10. B muri hexadecimal ikaba ingana na 11 decimal kugeza ugenda 12 ikaba C, muri hexadecimal 13 ikaba D, muri hexadecimal 14 ikaba E, na 15 ikaba F muri hexadecimal. So niba ukunze ino video nanone ubanze ukore subscribe dukomeze, ariko mu gihe utaranyurwa reka turebe noneho uko dushobora noneho gukora iyo conversion. Ni ukuvuga ngo hano hari ka conversion calculator na gatoya nabashe gukora muri Excel kugira ngo tukifashishe. So ni ukuvuga ngo turabanza turebere hamwe ukuntu ushobora kuva muri hexadecimal ujya muri decimal. Turafata ni imibare mikeya, ni ukuvuga ngo nk'uko twabibonye ko hexadecimal ivanze n'izi nyuguti A 10, B 11, C 12, D 13 na E 14, F 15. Ni ukuvuga ngo mugerageze mufate ino mibare mu mutwe kugira ngo tuze kubasha kugenda tubare kuri ya calculator yacu. None ni ukuvuga ngo reka dufate wenda hexadecimal umubare runaka, dufate 5 F na D. Iyi 5 FD uyu ni umubare uri muri hexadecimal. Kubera iki? Kubera ko turasangamo amanyuguti, kandi tubonye ko kuri hexadecimal na decimal bihuriye kuva kuri 0 kugera ku 9, bigatangira guhinduka bitangiye kuri A ariyo ingana n'10 muri decimal. So ni ukuvuga ngo hano harimo imibare muri kubona hano 16 to the power of 2 cyangwa se 16 square, cyangwa noneho to the power of 1 to the power of 0. Ibi ngibi byose ni imibare ugomba kuba uzi igenda izamuka ukurikije imibare ufite hano. Urabona ko njye hano mfite imibare 3, mfite 5FD. Iyi 5FD ni ukuvuga ngo njyewe ni imibare 3, niyo mpamvu ubona mfite 16 eshatu to the power of 0, power of 1 na power of 2. Noneho hano nongeyeho umubare wa 3, hano harahita hajyaho 16, harahita hiyongeraho indi 16 ya 4. Kubera iki? Kubera ko n'ubundi hano muri hexadecimal ndi mfite imibare 4. So
reka noneho turebe uyu mubare uko umeze. Ni ukuvuga ngo kugira ngo tubashe kugendana neza, reka ngenzi itandukanye muri izo square uko ari eshatu. Ni ukuvuga ngo hano dufite ni 5, hano tukagira f, ahangaha tukagira d. Mbigize gutya kugira ngo buri mubare ubashe kujyana na 16 yayo, ko turimo turakora muri base 16. Noneho ariko uyu mubare n'ubundi urabona ko ni umwe, urasa n'uyu. Nuko ngiye mbishyize muri buri cell kugira ngo mbashe kujyanisha na buri 16 yayo. Noneho turebe, ni ukuvuga ni gute rero ushobora kuva muri base 16 ujya muri base 2 cyangwa se muri hexadecimal ujya muri decimal. Ni ukuvuga ngo ufata uyu mubare, none uyu mubare ukawukuba na 16 kujya 16, ubwo ni 16 square, ubwo ni to the power of 2. Ni ukuvuga ngo uhita ubyumva neza ko ari 256. Ni ukuvuga ngo ikintu uri bukore 16, reka tubikore turebe. 16 ukubye 16 bibyara n'ubundi wa mubare 256. Noneho ubwo ni 5 ukubye uyu mubare, kuko urafata iyi times 16 times 16, none ufate iyi mubare ubonye ukube na 5. N'ahangaha ni f, twarebye f ingana na kangahe hano? F ingana na 15. Ni ukuvuga ngo rero iyi 15 niyo turi bubanze guhindura muki muri decimal. Hano rero handitse f, ubwo harahita haba 15. Okay, reka mbikore gutya. Ubwo hano harahita haba, reka mbanze mbikore manually kugira ngo bigaragare. Nuko hano ndakora ni 5 times 16 times 16 which is 256. Noneho hano iyi value ya f, twabonye ko ari 15, ubwo birahita biba 15 times 16. Noneho hano ni to the power of 0, turareba value ya d, abari twandika hano value ya d ni kangahe? Ni iyi ngiyi 13. Then turaza hano twandike 13. Okay, noneho reka dukube neza. Noneho turebe, nimfata 5 gukuba 256 birabyara 1280. Then n'ahangaha ndafata 15 ndakuba na 16 nayo iraduha 240. Noneho iyi ngiyi 13 iraguma ari 13 kubera ko ntabwo tuyikubana na 16, iraguma ari uko nguko. Then noneho icyo dukora ni turateranya iyi mibare yose, turateranya iyi guteranya iyi guteranya n'iyi biraduha 1533. Reka turebe ko ibi ngibi tubonye aribyo dukoresheje calculator hano. Ni ukuvuga ngo umubare twari dufite muri decimal ni kangahe? Ni 5fd. Urabona ko muri decimal ni 1533, kandi nicyo twabonye hano 1533 means it is perfect. So kwa kundi navuze ngo urabona hano ko hari imibare itatu, ni ukuvuga ngo nshobora gukongera hano umubare wa 4, reka nongereho a tuvuge, kuko ino a turayifite muri hexadecimal which is 10, muri yo ni 10 muri decimal, ni 10 muri decimal ariko ikaba a muri hexadecimal. So ibyo nyine navuze mvuga rero, urabona ko hano dufite hano birasaba tugitoye, iyi ngiyi igomba kuba to the power of hano. Okay, tubanze bizamure ikibazo. Okay, urabona hano
urumva ko dufite imibare ine, 1 2 3 4, ni ukuvuga ngo hano iraba value ya a means, sinzi niba muri gusobanukirwa impamvu tubigenje gutyo. Ni ukubera ko hano twari dufite 16 square kubera ko yari imibare itatu. Hano twagira indi ya kane yiyongera kubera ko tugize undi mubare wa kane. Ni ukuvuga ngo n'ingi turashaka value a, turashaka iyi ngiyi value yayo muri decimal. Value yayo muri decimal ni 10. Ni ukuvuga ngo biraba ari, ni ukuvuga ngo urabanza ufate 16, urabanza ufate 16 times 16 times 16 bingane na 4,496. Ni ukuvuga ngo turafata 10 times 4096. Noneho nidufata tugakuba turafata iyi 10, ni ukuvuga ngo iyi mibare ibiri imaze kwikuba turahita dushiraho 0 gusa ku hano ni 0 yiyongeraho gusa. Hano tumaze kuyikuba na 10 ni 0 iri bwiyongereho, then tugakora iki? Tugateranya nanone iyi mibare yose uko ari 4. None reka tuyiteranye turebe, iyi guteranya iyi guteranya iyi guteranya iyi birabyara 42,493. Reka twongere turebe hano ko ari umubare biri buduhe a 42,493 n'ubundi n'ahangaha ibyo twabonye means biri perfect. Noneho reka turebe kuva muri decimal noneho ujya muri hexadecimal. No kuva muri decimal ujya muri hexadecimal nabyo birashoboka, cyangwa reka dukora akandi kamwe, dukore akandi ka exercises kamwe muri kuva muri hexadecimal tujya muri decimal. Reka dukore undi mubare umwe wari wose, dufate like dufate 3 mu kibazo. Reka dufate wenda 45, okay, d, okay, 45b kuko d twari twamaze kuyikoresha. Reka dufate b, ni ukuvuga ngo hano ni 4 5d. Ni ukuvuga ngo hano 4 kuko ari 4 n'ubundi ni 4 gukuba ya 256. Hano n'ubundi gatanu ntihinduka kuko kuva kuri 0 kugera ku 9 ntabwo bihinduka kuri hexadecimal na decimal, byose ni kimwe. Noneho turakubana none na 16. Noneho d turareba value yayo muri decimal ni kangahe. d turabona ko ari 13, ubwo hano iraguma ari 13 kuko ni 16 to the power of 0. Noneho hano iraguma ari 13. Noneho iyi ngiyi turayikuba biri, turafata 4 times 256 biraduha uyu mubare. Tuze hano nanone, aha ni 80, turaza hano 13 ntabwo ihinduka, ni b ntabwo ari d, hano ni d twari twayikoresheje karisore. Ni ukuvuga ngo n'ahangaha rero ndayihindura, aha should be 11 not 13. Ushobora kwibaza ati 11 ivuye he? 11 ivuye hano ko niyo value ya b muri hexadecimal. Then ndagaruka nkube ino mibare, nteranye ino mibare yose, iyi guteranya iyi guteranya iyi birabyara 1,115. Reka nanone turebe hano ko aricyo gisubizo biduha, cyangwa reka twandike igisubizo tubonye hano. Turebe muri desi twabonye igisubizo tubonye ko ari 1,115.
1115, reka twandike 1115 muri decimo, turebe ko biduha ya mibare twabonye 1115, twabonye ko yaduhaye 45b, kandi n'ubundi hano niyo 45b twakoresheje, means iri perfect. So reka turebe none ukuntu ushobora kuva muri decimo ujya muri hexadecimal. Nabyo ntabwo bigoye. Turagaruka hano kuri kanani kayo nari nakoze. Ni ukuvuga ngo rero turaza hano turafata umubare nawo uwo ari wo wose. Reka dufate 987. Yo ukuntu turi buyihindure rero muri urabona iyi ni decimal number, ariko turashaka kwishyira muri hexadecimal number. Ni ukuvuga ngo twishyira muri hexadecimal number kuko twabonye ko hexadecimal ari base 16. Ni ukuvuga ngo turakoresha umubare uwo ari wo wose, umubare tugiye gushyira muri hexadecimal tugabanye na 16, kuko tugiye gushyira muri base 16. So njyewe ndafata 16 nyikopingeho nyandika hariho ahantu hose, kuko n'ubundi umubare turi bubone turawugabanya na 16. Noneho ndafata uyu mubare twafashe twihaye 987, ndawugabanya na 16. Ndafata iyi ngiyi ngabanye 16, birampa igisubizo cya 61. Ni ukuvuga ngo iyi 61 niyo mubare nanone uri bufate ngiye nkawukora iki, nkaza kuwugabanya na 16. Ariko noneho sasa kuwugabanya na 16, reka nsobanure akantu gatoya hano. Uyu nguyu kuwugabanya na 16 ni ukuvuga ngo niyo mubare ufashe uyu nguyu, uyu mubare ukawugabanya n'uyu, biraguha uyu nguyu, biraguha 61. Nicyo gisubizo, nizo nshuro 16 ushobora kujya, niyo nshuro 16 ushobora kujya muri uyu mubare. Ariko noneho dufate ibi bice bisigaye hano. Ibi bice bya 0.688, ni ukuvuga ngo iyi mibare tubonye hano niyo ibi bice bisigaye. Ni ukuvuga ngo turabigira gute? Turabifata 0.688 noneho tubikube na 16, nanone ko turi gushyira muri base 16 muri hexadecimal, biraduha 11. Ni ukuvuga ngo iyi 11 urayireba muri value ya hexadecimal, which is b. Ngiyi 11, ni ukuvuga ngo 11 hano turakora twandike b, tube turekeye aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ahambere turaharangije. Noneho dufate iyi 61, twongere tugabanye na 16, haraboneka 3 niyo turi bwandike hano. Then uyu mubare nanone ibi bice biri hano inyuma, ubwo ni 0.8125, dukube na 16, we are converting into base 16, biraduha 13. 13 ingana gute muri hexadecimal? Ni d, ubwo ni d. Then hano turaza twandike d. Noneho ahangaha birisobanura n'ubundi ko ari 3. Kubera iki? Kubera ko nufata uyu mubare, reka dufate uyu mubare, ibi bice biri kuboneka hano, sibyo? Sirimenda 0, se nukuvuga ngo hariya byarangiye. Noneho twe turafata iyi 0 point, ubundi ni hariya calculation yakagarukiye, ariko kugira ngo just tumakinge sure ko n'ubundi 3 n'ubundi niyo yagumye hano, reka dufate ibi bice 0.1875 tuyikube na 16, n'ubundi birabyara ya 3. Nukundi imibare yacu agomba kugarukira hano, kubera ko n'ubundi ni ya 3 tubonye. Means 3 ntihinduka. Kubera iki? Kubera ko value ya 3, urebeye hano, value ya 3 muri decimal ni nayo value ya 3 muri hexadecimal. Ni ukuvuga ngo ni uyu mubare muri hexadecimal uyu nguyu. Ariko noneho hari icyo bita, niba muri video iheruka, niba mwibuka neza, hari iyo bita
most significant digit na least significant digit. Ni ukuvuga ngo wandukura, ubwo ni most significant digit means urandukura kuva hasi ujya hejuru. Kuva hasi ujya hejuru rero ubwo ubi nk'ubwo uryamisha gutya, D yaza kuza hano, D ikaza kuza hano, na gatatu ikaza kuguma n'ubundi hano. Ni kimwe n'uko wakwandukura gutya gatatu DB. Ubwo ni ukurikije method ya most significant bit. Reka turebe ko uyu mubare 987 bingana na n'iyi 3dB. Turebe, ubwo turi muri binary. Binary turandika ni 987, urabona ko n'ubundi ingana na 3dB, kandi n'ubundi hano turabonye ko ari 3dB. So reka dufate undi mubare nanone, reka formule y'ibikumu ntacyo. Reka mfate nanone umubare wa 654. Ni ukuvuga ngo hano irahita iba 40, hano harahita hajya 40, nihajya 40 hano, ubwo turafata iyi, tubona kangahe ni 800, 087 times 816, which is 14. 14 ni kangahe? Ni E. Hano birahita biba E. None tuze hano hasigaye 2. Nimba hasigaye kabiri rero ubwo turafata 0.5 times 16, ubwo ni base 16 turi gukoreramo, irahita ibyara 8. Niba ibyara 8 n'ubundi 8 muri base 16 n'ubundi ni 8, means nothing will change here. Hano harahita haguma 8, haguma 8, hano dufashe kabiri none turayandukura hano, n'ubundi ni kabiri. Turagira gute? Turafata 0.125, n'ubundi ni kabiri times 16, n'ubundi biraduha kabiri hano, sibyo? Niba biduhaye kabiri, ubwo nidukoresha ya metode ya most significant digit, n'ubundi turandukura 28E. Reka turebe ko tubona iyi ko 654 ingana na 28E muri hexadecimal. Reka twandike muri hexadecimal ko ari 28E, biraduha kangahe hano? Urabona ko ari 654. Donc nta kibazo, kubera ko n'ubundi umubare twakoreye hano ni 654 muri decimal. Ndakeka ariko noneho twagiye dukorera mu mibare itatu. Reka noneho dukorere mu mibare ine turebe nacyo icyo biri buduhe. Reka dufate 61, dufate 37, dukoreshe mu mubare izi. Then hano n'ubundi formule ntabwo iri buhinduke, icyo turi bukore ni iki? Yes, hano ntabwo bihinduka, turafata gusa 0.56 ivuye he? Ni ibi bice birenga hano, which is 9. Yes, which is 9, and then dufate iyi 383 nayo dividing n'iyi ngiyi iraba 0.938. Siko bimeze? Yes, ubwo nawe ni 15 muri hexadecimal ni F. 15F. Ni ukuvuga ngo hano harajya F, noneho hano habonetse 23, irahita 23 urabyara 23. Let me check it up. Ni 0.4375, 0.4375, which give us 7 ntagihinduka. Kubera iki? Kubera ko muri hexadecimal n'ubundi 7
is equal to 7 muri hexadecimal. Ni ukuvuga ngo n'ubundi hano haraguma ari hano haraguma no iyi ntabwo nabihinduye kuko ni 9, then 9 ntabwo ihinduka nuko ni 9 n'ubundi. I will keep it as 9. Iyi ngiyi ni f kuko ingana na 15, 7 n'ubundi iraguma ari 7, and then 1 ni 1 n'ubundi. Ibyo ngibyo twabibonye, sibyo? N'ubundi iraguma ari 1 kuko nidufata iyi ngiyi tukayikubana 16 biraduha 1, sibyo? None dukoresha n'ubundi ya method ya most significant digit, iraba ari 17 f 9, 17 f 9. Iyi niyo uyu mubare muri decimal, uyu uyu muri hexadecimal. Reka tubirebe, reka tubyandukure hano ni 6137. Urabona ko ari 17 f9 n'ubundi niyo twabonye hano 17 f9. Bakeka bisobanutse. Then niba wakunze video please like it kandi wongere wibuke gusubscribinga. Turasubira vuba cyane tureba noneho ukuntu ushobora kuva muri octo ujya muri decimal. Sawa, murakoze.